Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba uthaphila-ke. Mina-ke ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke mengabe usamusha-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje akubiza imali, kumahhala nje kushone sente-ke limnyama-ke leli-ke khona ukwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje ngizobe ngikufakela zona-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. So ngaze njengamanje ngabe ucindezela-ke ibhathini u-subscribe njengamanje-ke. Udaba lethe lona-ke namhlanje-ke laphana-ke lithi-ke obezama ukubamba inkunzi udutshulwe wafa. Amaphoyisa asebophe usomabhizinisi odubule wabulala umdlambila obezama ukubamba inkunzi enxanxatheleni yezitolo injakanjaka ngaphandle nje kancane kwase-Louis Trichardt eLimpopo. Kubikwa ukuthi lo mlisa ufike emva kwasomabhizinisi wendawo wamzuma emkhomba ngesibhamu wathi enganyakazi. Usomabhizinisi akagcugcuzanga, uvele wakhipha isibhamu ngokushesha wamshaya idolo. Uthe esagobile elibambile idolo wavele wamhlaba esiphongweni ngenhlamvu wafa ngaso leso sikhathi same time. Amaphoyisa-ke abophe lo somabhizinisi njengoba eveza ukuthi akekho onelungelo lokubulala lapha eNingizimu Afrika-ke laphana-ke ubese eboshwa-ke lo somabhizinisi-ke laphana-ke. Mina-ke ngicela laphana-ke ukuthi-ke ungene ema-comment section-ke sixoxe-ke ngalo-ke lolu daba-ke loluthona-ke ubona kanjani-ke, ushiye i-comment yakho-ke laphana-ke bese wenza okulungile-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje akubizi imali, kumahhala nje kushone sente-ke khona ukwazi ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke engizobe ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli.